Makadwayo manen ti pagayam yo ni Antio Agjor. Wano Jocelyn Oblero Ramirez. Iti lesson tayo a learning Ilocano. Manisharak iti phrases. Wano dialogues ang mapaspasamak iti town or in the market. Wano kumpormi pa dita. Okay, barbareng iti panagbuy-buya yumet kadag iti amin a videos ko kat nakasursuro kayo maten nga ag Ilocano. Kat isursurok nga Ilocano papagayam is a standard Ilocano. Saan nga dijay Ilocano mi? Wenno kadag iti dadu mga provinces. Sungol ulit standard Ilocano para iti amin. Taday taket formal Ilocano literature. Okay, so ababalaan dati video tayo niya. Kat sigurado damo lat na masursuruyo. Kat syempre no da masursuruyo di mo lipatan ang i-click DJ subscribe kasta kat ma-update kayo kadagiti daddu mapay videos tayo. Wano learning Ilocano. Okay, so here are some dialogues in the market. Number 1, Sadino ti papanam. Sadino ka ti papanam? Saan ka pupunta? Kana naman. Where are you going? Okay. Okay, so number 2, mapanak makichenda. Oh, DJ commonly used that tanong na everyday use. Mapanak palengke. Ina makipalengke. Kasi jay. Namno di dyan na standard, mapanak makichenda. Kana na dita. Pupunta ako sa palengke. Kung saan, mamamalengke ako. Kana na. I'm going to the market. Number 3, sagmamano daytoy. Sagmamano ka di daytoy. Yan. Pupulot siya ng, o ituturo niya yung paninda. Sagmamano dayta. Yan. Okay? So, magkano ito? How much is this? Kanana. Okay? Number 4, agawid ka ka din. Pag yung commonly used, agawid ka. Agawid ka. Agawid ka ka din. Uuwi ka na ba? Are you going home now? Yan. Or are you going home? Wala naman. Okay. So, number 5, sadino ti pagluganam. Sadino ka di ti pagluganam? Or sadino ti pagluganam? Yan. Saan ka sasakay? Or where will you ride? Number 6, magmagna akon nga agawid. Yung iba, ipagpagna akon. Magmagna akon nga agawid. Yan. Maglakad na lang ako pauwi. Or, I'd rather walk going home. Number 7, sino ti kadwam anak kitsyenda? Sino ang kasama mong namalengke? Who was your companion to the market? Number 8, anya tigatangem. Anya ka di tigatangem. Or anya tigatangem. Ano ang bilhin mo? What will you buy? Ayan. Number 9, adda na sabat ko. May nakasalubong ako. I met someone. Okay? And number 10, dumagasak biit ijay coffee shop. Dadaan ako saglit sa coffee shop. I'll drop by the coffee shop for a while. Okay? So, uray no very short dati video tayo. At least andaman na nasursuruyo. Kat na nasursuruyo, di yung liwayan nga i-click, dijay, subscribe for more updates. Okay? Thank you very much again. God bless us all and see you.